Shubor nakaslem jong unongsan hima. Shibanta manis no aktilang bat satlak perthai ka National People's Party Jawai Block kala rakhi ya ka Mother's Day ne ka sngi buram me ki kmi halor ka jingno sunyang jongki hapo lagi yengisem bat ka imlang salang ya ka jing rakhe lapelong halor ka phang lapen kop ya ka da ka bor bat buram bat ka rakhe saho ya ka por bandangwan ka gita ki phawar kalanong ka balai phuai ka dikhat ka barsan Hakane kasi layadan langru ukong san UMLA ke Jawai, bat State Working President ke NPYF, uba wailat Miki Shila kum ukong san, District President ke NPP, uba Oktumiwat Lamin, ki MDC ke NPP bat kentup Ukresan Langstang, bat Reforming San Lamare, hakajing lang kabalalong Halayan Mission Compound Dorbar Hall, hakashputrik Jumang. Kum kada kajing buram ya usunyang jangki syaka imlang salang bat kasnong kathaw ke NPP Block Jawai kalapan ko buram hado shispa angut kilong kami shwa kani layo kajing duai nakakong stately suting ka District Vice President ka NPP ka West Jant Hills District kajing kren kerpang nakakong Tingendres Sutanga ka ex-president ka Train Nurses Association of India bat kajing kren kublay nakakong Shida Suklan ka secretary ka NPP Women's Front Jawai Block hakajing lang kabalapanya daga kong EN Lamare lapan po penping ya kajing rakhe da kajing irwai jingshat balashim benta daga sok menting combined unit yalong combined unit bat ka mukla nalor kiwei the pai the history chadin boy the pai the Mother's Day celebration katega women's empowerment lene katega jini khun nei benta ka jing cha yo ben yong man bei dang nus dang go Muka Muslim, ketika international community, dan ni hampa di India, dan ini tidmit di, oh itu kaman penklan bori kaman bay, Henry le dapat i hakajat buru kasih penar yang i nado umawa warim wajah yang i det buram di, dabo i ya iman bay hakman. Kemudian aku mengalami ni, boy yang ini celebrate ini, orang ni tidmit. Ia kata kacing gordor yang mana nalu warim henry wa ikut cepat upun kemu cepat waktu di betul pada luksa ini kerja yogi wa kawan ibu upun kumpulami yang dimana bakar hari kesini kamkam dari India yang tidak jengsiam wa bon lebih yang di kemu jopi idam markate Yesus Yesan, chongsu chongsan ni hak chong kathaw yung sen bio. Tang ho muli ito kari yo ki kaman ate em jingile ko wa kari Pakistan. Mother's Day legacy at mabay yung mem ni ni. Sia tho ay din ko do mandalu khamta. Tanga next day mo. The day of vision EP man bay ko lang ko ini. Sia wa wisho ego bego nga gipok kerpiano barkam jole apino ko nga nyawa ko ito kami leni kajat guru ko snya burom ko snya ko ikimanle tang snya si yo e jui pore la dapat i ya kadata leni kita numbers hapo kami India waro to state di khalya yang ikon wayak iman bay lor kakak. Kata orang ini mother mortality rate, lani infant mortality rate yang lor kakak. Cipat daya pada bay, wayak bay. Tadi tidak mahu api lembah dengan rasanya iman bay. Wabi seneng wabi tentu wabi berjulangi, yang kiparaman bay cacan bay. Wamhoi kursin ho dan warim immune system ketika met yang ini terletak teman kau berumah yang dimanai hakam ini dari masih tenai dalam apa opim harta bodoh di behe ini jiwa dayo ketika met kecucanya bagi cenong di tahu di belakang ngakan paling kio ini dimanai wong lain cuma sudah dan ini orang yang
iki ke baik pa kyong ikar pangi ka bay pai iki kam kita mtiwa de bikin tiru ong kamon yo iki handrai yo ni ye wa hakani ke bay ko ngapi yo celebrate ne kani to kata ke bru kwa penyo de sur khai ko chdo i de maya ko hikai i bun sien la di bakalai la waka to kata ke bru kum yu yut jangai ni ko man kam ki pillars ko yin hajan yong i wo yarap i Say the thing,